Manipuri Autonomous Assalamualaikum, namaskar. Ngasigi yam namaru oiraba Assamda leiriba Manipuri mitai amasung Manipuri mitai pangan anibang na pullaga aikoina Autonomous Council gi demand taujaba si mamangdagi chahi ke amuk mamangdagi su aikoi demand si tawrakpani aduga leptana ngasi asimak aikoi silcharda yamna chawba mass rally ma aikoi pangthok chai hairiba rally asida Manipuri Muslim gi oiba sangstha kaya marumdagi aikoi gi maira paibi Manipuri maira paibi pangan gi oiba aikoi ima sing yamna saruk yai aduga loinana Assam Manipuri Muslim Youth Front ki oiba aikoi mi masing chawrakna aikoi panba yai gari taramuk aikoi hairiba gari taramuk si jom mising da paroraga di mi sama yankhaimuk oigadaba male aduta natana ate aikoina masing da chandaba aikoigi satra sing ama mayam ama join tawraga rally du da saruk yakiba singsu yawi apunbada mitai amasung mitai pangan ngasigi saliba simi lising ahumukki mathakta oigadra haina thajai aduga aikoina Assamda hairiba demand nasi aikoina chawna thambagi maramdi aikoigi oiba MLA gumba natragana ZPC gumba ama fawba aikoi hairiba Assam sida kaba ngamaktraba sida aikoina Autonomous Council asi ngasigi matamda khwaidagi yamna maru oiba yamna darkar oiraba adugumdaba darkar oiba polam mamani khallaga aikoina masigi khongjangda aikoi lepana idana mitai amasung mitai pangan punna changsan minari tungda soi khoi punna changminagani aduga matam khuding makta hairiba demand asina phangdri fawba aikoi lepana idana ol Assam Manipuri Muslim Youth Front amasung Assam Manipuri Muslim maira paibi sangstha hairiba sangstha singsina aikoi lepana idana aikoi amata oina khongjang asi changsin khigani haibagi achet pathajaba lai mayam punamak amata oina tungdasu punna punminasi chatminasi haibagi demand asi mayamda thamjari. Thank you. Akoi Dayakhal dagi lakpani akoi maira paibi su haiba jai Autonomous Council demand gi member sing su haiba jai okay Development Committee of Manipuri Women's Association jo haiba jai akoi ngasi Autonomous Council se phangbai tama akoi myam thawai hachang jauna akoi myam laktana mafam jiga tinjara bani mayam ga loinana asi akoi Assam sarkar da demand taujari jasamaina akoi gi demand se fulfill tawbiba asi tawradi haureiba angang sing akoi na phangaudrasu akoi gi icha sing isu sing moigi life to nungaina jesa makom da subida puna mak phangani aduni akoi na ngasi sigama yam tinjari base akoi gi si demand che akoi phangdaba jaroi si haira ga inu sanjara ge Silchar Baljur kauba khundugani akoina laibase Manipuri Autonomous Council gi damakta mayamna laknaba khundagi mayam lakpase ga koisu jawjaba lakpani koi mi gari amarom lai mayamna taliba koi mitai gi demand se phangnaba gi damakta koisu thawai jawna laksari bani sigi damakta koi mayam haraujai mayam gi damakta mitai jati asina asigumba ama oirakpa taragadi koi punamakki afaba oigani haibase koi gi thajabani phangnaba su isorna thaujalbi ba oisanu si hairaga ai sum loisanjarage ngasi January tang manga 2026 ki yaifaba numisida Manipuri Autonomous Council Coordination Committee na sindina miyam do khongjadama silchar gi maru ba lambi sinde chalwa matung hajik khulagi bidil emi school da koi pulle koi ngasi gi khongjada sida khona demand do bija Assam sakada Assam do choina khulaiba Manipuri Muslim singi amata ngaiba demand Manipuri singbu Autonomous Council ama pidina ekhoi ge ba democratic ge ba hak pidi ha je koi Assam sakada demand to jobani aidi Manipuri Youth Front of Assam gi advisor na lejai mai fadi lak chabani haiba demand asi Assam da leiba apik community Moran Motok Rabhagum madajo mamangi chahida mamangi sakada meko do already Autonomous Council de pikhe adu ekhoi gi Assam da leiba apik community amagi language minority ama oina akhoi jo haiba council asi Autonomous Council piba yai haibagi akhoi Assam sarkar gi constitution maning chamba and leiba podam yana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯨ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯅꯍꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯏꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯩ ngasi autonomous council manipuri muslim mitai isinina apun bagi saktam oida ikhoina mafam pudamakagi mitai pangan na taba mitai na taba mafam pudamakagi basi siljarda ikhoigi autonomous council gi damakta khongjang jangsin basi lepa leitada mathang na mai pak na bagi da mai ikhoigi khutta autonomous council laktriba phauba lepa leitana jangsin bagi damakta ikhoi basi su lepli hayang su lepani mathang su lepana idana ikhoi mafam sida ikhoi autonomous council mai pak triba phauba khongcha da si lepana idan jangsin gani Assam Manipur Muslim Fondi Maigaidaги Thagachari. Masih Puariga Jam Sanaji Malani Hawagada Mata Malani Jam Thamo Jam Naya Jam Penge Maruana Mikai Pangan Nasi Jam Shabi Masih Jam Penge Chiamin Masu Hawi Advocate Yam Madusan Hanjay Mikai Pangan di Party Sikam Toge Jam Apian Nama Hanjay Masih ay पुलिसी के हाथ में autonomous council से नसी डिमांड कर रहा है ना नसी मत फंडिंग है बड़ी कैसे है लेते अभी मत कोई की नसी स्टार है नसी के मुद्दे नसी इकट्ठे हो जाते नसी के मत नसी के जो ना खादी की याद है कि मामा अभी हम ये जिसे एक मामा का महात के चार में बता रखो ना मतिक चार गुजार फंडों से नसी के लगो फंड मतम खुद ही लगता यहाँ को मसीह मंदिर में तो जाइए ऐसा नक्शो पानी खुला लगा हो जाए एनी मीटिंग इन्हीं खाली थाने लगे ऑटोनॉमस की मैसेज से एक बार मणिपुर मुस्लिम यूथ फोरम में मैसेज से शब्द चले मसीह वाले मसीह में मैसेज जाम फजे गली जाम फजे लोगों के मन को जाओगे अभी डीसी से जाम फजे जिससे तो हो मसीह मता में से अमुक हम आसाम का नहीं रहे कोई मित्र पानी मसीह अपन बड़ी सत्ता से अब कुछ नहीं फंगनी है वैसे मसीह आशा से थम जाएगा तब तो वो है हम इसी लोशन का चेयरमैन सु आईगी ऑर्गेनाइजेशन की ओबा यामबनी तो ई मरी की मथतनी मसीह याई फरवरी में से मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी हाइदन मिंगमानबा लोक असिना बड़ा तंपा की तोंगान बा लनाई लोक अमसु खुंजा सिंह दगी ले बिरपा इचिनी नाउ महिरवाई हगुलक लिंगनहा आई नसाई सुहाइजे स्पेशली अखोगी मैरा पाइबी इचे मिनम अदुगा मितै पांगन गी ओइबा नुपी गी लोक अमसु नुपा गी लोक मयाम पुना बड़ा तंपा की मयोन ओइबा सिंसेर सिदा अखोई नगसी पुनि नरिबसे नसी चक्रिबा रैली अदुनते अखोई मरु ओइबदी नसी पुनि नबगी इहुन्नम खत अखोई पुनमंगमीबसिनी मरु ओइबदी अयुकी एड्रेसता इकाई खुमनजी चेयरमैन ना अखोई लंदम मसिदा चरी चमी चहुम चमरी चमना की ममांग लगिना अखोई की इपा इपु इबदों सिंगी खोरी नखुम तारे हाइबसे मसिमक्तना अखोई की हचांगदा अगी तू चुम फाउ की बमिकुत्ती अखोई मथौ तारिसे मरम अदुना अखोई नसी तालिबा डिमांड अमदी दाबी सिना अखोई की अरोब दाबी ओइरनी हाइबसु लेते नसी की कॉन्टेक्स्ट असिदा अखोई ने तलाई भोदन मथौ तारिबसे मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल ने मरमदे मसी संविधान ने अखोई पीबा हक अदुनी मरमदे इमानगा न ओरे मसी दगिना सही कुमना कुछाली ममांग तोंग लाना इलुसिना
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ खरा चलसिंब खरा हंदोकपा अमसोंग मसी आयना यादे हाइबा मतम खरा खनगिबसु लई अदुबो हौजिक अखोगी मांगदा खुदम जांगदम मोइना हौखिबा 2020 मार्च थादा असम की असेंबली ना मोरान मोटोक अमसोंग कोस राजबंसी ने चिंबा ओबीसी कम्युनिटी दा बिलोंग्स तौबा अखोगा हमिन काबिनरकबा लुप सिंह हाइबदी कम्युनिटी सिंह पिथोखरे अदुगा 2025 ता बिल अमेंडमेंट तौदर मखोई से ओइखरे अदुगा ताकपदी अखोई ओबीसी कम्युनिटी दा लैरिबा मिते लोन लाइबा मिते रुसु मिते पालन ने खोगी तंगाई फेदना फंगम थोपा हक अदुनी हाइबा हक तान बाइबसे मसिगी मालेसिगी ख्वाइदगी एप्रोप्रिएट ओइबा मसी दा होइबा लान मसी दा थोइबा वाथोक थौगो खुदिमक से मागी आइडेंटिटी एमदी हक तानबगी अदु नसी अखोई तौरिबसे अखोई हक तानबगे अहम खोंथांग अदुनी मसिदा मियामना अकीतु जुंग लेतना अमदी इसागी चीरब थवाई कया काइथोपिरंदना इंगबा वाचिंगी उरेमरसिदा लेंगिरतना अखोई लुक असिबो चपचाना थाजे बगलैनना अखोई तफुम थोपा इथौदानी हाइदना मयामना पुंसिमिनबसे मदुगी पांगन पुरप नंबसी अखोई पारेल पर्सेल अखोई लोक असी लिखतबगी माई पाक पलंबी दुद खोंगा है हाइबसे अखोई फावी अदुना अमुक सोहंदा आई अरे वो मियामदा रिक्वेस्ट में थमनी मदुदी अखोई तुंगम सप्ता आई होरइबा इचा इशुगी सुरोनगी दमकता सेममसी हाइबा थौरम कोरम मसिगी दमकता अखोई मयाम पुन्नी नगीगा दम लेरी मसिदगी मफम सिदगी हन खरम मतंदसो अखोई नसी तौरिबसिगी इहोलिसे पुदना मी मी तरा नते मी चाम पुथोक्तना मथंगी एजुकेशन दा माई पाक पांथोक नंबगी थौदांग मदी पांगन नदो मपुद पिनदी हाइदन खुरम जरगा बतांग साइदा टेंशन जरगे मियाम बो अमुक सुवन थादसरी अदुगा मसीगी खोंजल असे अखोइना चंगदबा यादबा अदगी दे अखोगी असिगी डिमांड जे तौदबा यादबा अखोगी अमत नाइरबा मैतै अखोगी आसामदा तोजाइना तारिबा मैतै अखोगी अमत नाइरबा पांबैनी हाइबसे आई मयामदा हाइजनिंगी अदुगा मयामना नसी असिगी से खंगीबना मयाम पुरमगना लापिबसे आई अमुक्का सुवना थमोदगी ओइबा नुसिबा फोंदोकचरी अदुगा अखोगी ऑटोनोमस काउंसिल से फंगबगी मतुंदा अखोई मितै जे हिंगे हाइबदो बसिंगा थंजनिंगी अदुगा अखोगी ऑटोनोमस काउंसिल से फंगबगी अखोगी एमएलए मा फंगरोय जिला परिषद मा फंगरोय डिलिमिटेशन ना मरम ओइदना अदुना अखोगी ऑटोनोमस काउंसिल से फंगद्रिबा मखै इमाइबेन पुनमा अजासिंग आलमन पुनमा तानिदगी सी खोय फंगदबा यादे हाइबा खोंजंग असिदा चंगनगी सी हाइबा वाफम असे मयामदा आइना मसी लाक्तिनि समायना मथंग अदई मथंग दा खोंजंग मयाम चंगल लखिनि मसिगी मतें पांगबी आइना मयामदा इमाइबेन मयाम ओजासिंग आलमन मयामदा आइना नोलुंग निसिंजरी असि हायरगा ए हाय करसि टेंसिंजर আজকে আমরা মণিপুরী সম্প্রদায় অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ডের জন্য এখানে আমরা নানান বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সংস্থা সবাই মিলে আমরা এখানে সমাবেত হয়েছি আজকে আমাদের এই ডিমান্ড বহুত প্রয়োজন কেন আমাদের জেনারেশন আমরা যদিও না পাই আমাদের জেনারেশনের সুবিধার্থে সবকিছু থেকে আমরা বঞ্চিত এখনো সেই জন্য আমরা ডিমান্ড করছি এই অটোনমাস কাউন্সিল দিতে হবে আসাম গভর্নমেন্টের কাছে বারে বারে আমরা রিকোয়েস্ট করছি বা প্রার্থনা করছি যে এটা যেন দেয় দিলে আমরা সম্প্রদায় থেকে আমরা মণিপুরী সম্প্রদায় থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা বহুত খুশি হব এটা আমরা জেনারেশনের জন্য বহুত দরকার প্লিজ 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 আপনি এটা আমাদের ডিমান্ডটা ফুলফিল করুন তবে আমরা আনন্দিত হব